mpeleza kubifana nini? Bueno, ya está. Caso, cadê Furuma? Agenda kodi ayi maso da ko. No tugende wano kati. Kanso, muje wano. Kanjira bako nange mu. Ukala we matoka. Iza. Bob wine. Eno yemutoka e. Ono plezi do. Onale. Onale nawe. Plezi do. Nenga bajikulubula. Bajikulubula ko okay. Nai. Tugeze kuya sente kati. Kwaje kukudawira myemulo. Bamba, mwabiri gele mchoke mkelo.
Principal wewe speaker of ONU agenda kuita press conference onakula lero oba olunaku bana tutegeeza okulabanga tubawadde challenge ya buli kimu ebikwatagana ne ssente biki ebiri munda nja kubategeeza tugenda kuba ne press conference naye amawulire amalungi basasudde kintu yani chobola bakatujuwe ojisimula Ashuan. ate glass nene emenyeka sawa mimi muganda wangu wakamenyeka Amazon era chana chimatugamba hapa abali sawa mbinyo nyonyo kanazo kujya polisi ndio tujirinza ati bali ndo nokora mwana asanga moto kino mwana katikewa sawa kwa yolonde emorokola tugisimula ko president wano wayingirira ndio byale ma Museveni okola era bye muluma ttano acha ina chantu gamba dawi Jambo nangu president wa Uganda Museveni wena doenti ya yukola na yera nibo bateremererwa nibo bamanyi kitegeeza gabamanyi simula kimulumi ayagenda afuna abaana abasimula ngezese